Yema yetiefo akwa ba na afi kasebo no yenkenkan nkyerem emfa ma yetiefo se wo premtobre ekasebo ye hyansam no ase a abrante a ne din ede Bernard Kwadwo Ankra ye kasa ne pachi akodi aposifo nsam e wotakrade atoye mantamu ne nyina no ene sa ma ne bo ne kyeremu a abrante bi a ne din ede Jones Carlos Rodriguez da Silva wo momienu eye gay partners na baako de baako ka ama ye kasa yi mentime hu ase atimi asenti baako ekum baako ne nyina no ene se wo bra wo mo eche abrante ne di ede Ankra no ana wo kire mo ese woni abrante ne di ede Jones Carlos Rodriguez da Silva no wono mo eye gay ache baako eye oba baako ye bema enti wo mo ye gay partners na empempi no aya na wo mo ta behyiam ewo enkran ewo bre wo mo kakra ansa na wo mo edi empapa mu na eno na wo mo echirim se October busumi ne da na etoso edu emienu aye ewo anasa abrante ne di ede Rodriguez da Silva no wono ankasa ne fie ewo takrade ne ho ana omukosi aye na Ankra echiremu ese ansa na wo mo beko empem akwakodi empemugro naja abrante ba kwafa abrante ba ko se bio ne to no na wo mo dinkan edi nsawoso amante ase pam akoso a Ankra no edi to mu se wo makwan ema abrante eye Rodriguez da Silva no efa no a wobaji ne 30,000 Ghana cedis teteno 300 million na eno na abrante ne digitum se oh kuntuno ho na me mo kasumde enti wo kuntuno ho no mo age awie fesika ne bra na abrante ate so 10,000 etu 20,000 pe eno na tresementi me ho asisi ye no abrante ne di ede eye Rodriguez da Silva no wodi nkan efa ase kan se abrante ne di ede Bernard Kwadwo Ankra no se wo ye gidigidi na se 20,000 wanye na so wonne ye manso twadi a obewo ne seka ekunukura na so sense se biom panisi se wotimi fo otimi wo a wo wura wo ka wa efre wa beti enti wo bela kikiri ne kwaso no ana brante ne di ede Bernard Kwadwo Ankra na ho ode ne ewo soro esna brante ne di ede Jones Carlos Rodriguez da Silva nti wo hotire seka no efre abrante ne sam ede wo no ayakasa yi eye Bernard Kwadwo Ankra no watimi ekum abrante a ne di ede Jones Carlos Rodriguez da Silva ayakasa yi aya areho sem papa na eno ana ebeto gase wo bra abrante Kwadwo Ankra hunu se ne partner no ewu no ana wo fa ne mobile phone oyi ne mobile phone free ne botom ana abrante wo ne ka wo man so ani ewoti do pabam wo dwane wo Kwadwo bram na won na kro no na police 40 amane bono ana wono mo launch a man hunt ana wo mo track car no track mobile phone no a eye October busumi ne da na toso edu ensom wo mo etimi ekwachi abrante a ne di ede Bernard Kwadwo Ankra ne kwagina mu wo court na eno ana Takrade District Court eye October busumi ne da na toso aduonu ebako court no tenase no wo machirem se abrante no yemfa no nko eye police custody remand na nyame ya adomo a ebresem no yensan emfa no emra na court no tenase no wo ba pani a wotira dwamu eye her worship Catherine Obri Ado ana wotirem se abrante a ne din ede Bernard Kwadwo Ankra no se watimi ene ne gay partner eye Jones Carlos Rodriguez da Silva etimedi apedi na ba kwa woni de anhwe ya ebre no so a Ghana mra ebeka santie kasai we ene amanebo a efiri Takrade eba wo ba ye Facebook no eso a ye kita videos and pictures of ino gan wo hwenhwe wi wani so a enyi awia insem no akwesa sante be kwa afofen wo se eche kuroi na manage so eche pawo Kwadwo pressing hallelujah to asomyanko ya to akase bon so na egusu ejiremo ewa posifu akache na nansema beto dwase okopemo ewa mammo bi eno na wakrabopone matemo na ni nyane se na yade apomutitini bi ekoso ewa MPP ena vinzo ndi ze manyukwe ma ntemo potemo no magezenie wonum de kwa yantere mo potemo izenie tuotuye enipa makoma kron eprepre na modern pan na zanse we na Ghana Police Service for den kata abonten agaze echirim sei wonum aye ne ntiase akrachi bi de on na ba modern akofa tuo kwoto yenti enam to nipa makoma kron ni pra yenti mo guso ehwe na se betimi aboro ma kire na ja wakwatima na mra etimi ene na di ni senti Ghana Police Service for agaze echirim sei ubiala betimi abona nipa wonom aboni din sei fatao motorway sa won saka no anahu ba bi o hyempo na seja utimi yo masu trepa na se positive saka no pe sika won sa betimi aka 20,000 Ghana cedis sika dadam 200 million bekogu akantu ma won so enkwan pa atumi apiemu wakache na positive agaze chim say wam to tesro manga na nyina say
kracha ne dinde tezani ya fatao motorway wanu mnyane pa wode wotena wombo poyempo na ntemente na beyi Ghana police fo asutri ne mamade anhwem kakra ntententan wasa na yentimi ache ne ya chene pet 20000 Ghana cedis we de ebetimi ya wode ma wonso afi we watimi atedepam Ghana police service nkata na esan ebode wuro say yenyina da yentimi enkamom na kweme be fa so a yense betimi aka fatao motorway no yemfa so ne tumechine bebetimi aba o my Ghana zia make say enipa bonfo bia o motumanya to etototo no basa o mamu no ene so etimi de hu abeto afro bi so masa na motu no enipa benim atweme atwe ho de afiri we ni krata hodo a efiri o my Ghana eponsifu akache ba ewie yede edan yetefo ntoko utumi bua me yensa kana 20000 Ghana cedis ebe ya wode a nyame ya dompa amasika ebe kanensa me say mefa excavator dropping every hakoboso me frɛ ho emom mi dwa ebe ba ene obeche wo kwan so adwuma wura Ocran ntiase yesa da no mi dwa ebe ba enti yamoa momo na mo nim die enti akra che ne kofa motorway kan ne die ho Kwadwo nim Kwadwo kofi tela kofi picture no opa na ma picture bi say enu ne kra che ne mfoni mo fatao ebusu abra Facebook no so oni abrantie eye fatao motorway we de hu nanim clear ana etuo no nso na kita no enti we de mo bomodia na se motimeche no ma police fo na police fo timeche no a me pa cha sika no ya mo mrem bi wate na nipa nso onipa meti ha meja na meda Kwadwo oko enti adwuma wura kura ya we se adasika we be kan nsa no kurom ha efia ha ana adwuma wura wo kire mu a daddy Lumba ni meda se waya we dada me say the messia fa dropping excavator dropping one kra ha no we de hu hia wo say ayes kasem ewrade ana mpinifo so aka say sika aye moja enti we de yenyina betu ehun agum na yedi fatao motorway tentesa say betimi apa na hontoma na okwade ba kwa mu de ne say yetumechi na betimi abo afiri say afi we ya beto afe o maga na yasomdwe nso hia yen enti yentumi ntenase e ma nipa bi nim fa emranhye wono mo nsem entutu emprepre nipa bi enku wono manyi womo kwanfa fira mo nsem mea me force watch no me chin dey anase ma hate jackpot ti we de nyina beboa 20000 Kwadwo oko ohu bi da me hunu bi pen Kwadwo Sammy me hunu bi pen na Pentecost for ya we so ohu bi da mo ya we opoko nyina nim na mo me hunu bi na ache ade dio ye kroma sa ha bedwo eti kofitela wo benti ya pon a uhia na obetumi apone kakra wono miento akase bono eso yeda so agire mu ewa wudisam ani abonefo mu a ye ko asante mantemo ye kasa Ghana police service ekire se emrantie mako enso bi wo mo akwamuka amrobri ema ye kasa wo mo dwane a aposifo di mirika tente di wo mo ekire se enye asem ketwa na amrobri no ekoso ewo konongo ewa asante mantemo na wo mo ekirem se emrantie no na wo mo eye enwotwe na emu baako de ne pachi aposifo ayire no a kirese anya asem ketwa ana emu ensonso wo mo de wo mo ho aka adua na pokese a ene wo mo de wo mo dua abo anwem Kwadwo oko suspect na that way ono a we ya am robbery mu celebrity o tumi se kunfun pa ebusia bra Facebook no so ate se channel ni o hwe nani mu a bra Facebook no so na mi bebo ni dia kire wo bra Facebook no so mbebo ni din simple kura na ebusia aposifo no kire mu ese emrante na wo mo aya nwotwe na emu nso de wo mo adwane ne nyina no ene se konongo bia bia e friend se low cost eho ana wo mo koto share afie bi mu a wo mo che victim no share dem ana wo mo wi ano a tabiri sikatwitwiri die 130,000 Ghana cedis ana wo mo ade adwane ye na manebo ni kirem se wo bra wo mo share dem ho no a wo mo ebo kro no ewia neoma ewia sika no ana wo mo nya hente sa posifo eba ene woti do ene bam wo mo na ekro no na wo mo dwane ye no wo mo ntimi amfa wo mo eye Toyota Hilux eye pickup CB wo mo ntimi amfa anyane ana wo mo dwane ja ho na Toyota eye Hilux pickup no eye green ahaba mo no na registration number eye GT 6511-11 GT 6511-11 ana wo mo eja ho no mo a wo mo adwane ekro na eno na brantia baako a saa bre no wantimi anyane ema posifo yire no se ten ne din ede Amid Tahiru
yakasa yi community no anase konongo locals for amantie ana twahia mu kromfo yei jolokokwe amonga he say oh meraze o Marion so wonye o ebusuan ba Facebook no so a ade bi bo abrantia no na ba twesa minim say ye ba nsire kodwo we aduro hu okon we nim de omo munim fo no be kire we say yetumi a eno na ebo no ho ba ma ne de kokro no bo no obi ho a wo bo no otudu tu okura enka no we nim nyina ne ma bi a omo de share share no ho a okay o Marion na ma ya adwuna ba so pa so no kredin say eduma ono aya no edure ebi owuro no ho ebi bonanse ne sese o Marion sentina wetime wuro mi singlet na mi hunu ho he oyo so penalty nani hu mia nyina o Marion wudi agro obetwe boxers afa ko ho enti abusuya bibi da brante ne nsa eda ebona na batwesa twi kasa ide boye boy enti dio enti abusuya brante no a sabra posifo achen we ne picture anada so no ne din ade Amit Tahiru na wobra community members ne hu se akwamokan ne kwaso no mutwa ne hu hia ye bo no jamframa ene ekromfo yei woti do dwolo kwakwe wo yire no na chese wode no ema aposifo na abrante no wanya mfinhia aduanan na wone ne mfefo be se enso kan ho mane omoye nwotwe ana wamkoto hye kono low cost ekwa robe eye efie bia yachi inipa na hye dem robe no 130,000 na wobra aposifo no ebe ho penalty se enso na kan bam womo ana ekro no na aposifo ekire se wobra womo eche abrante no eniema hodo bia womu yaye edi free womo ho no ebi eye Wilson's foreign pistol na kire se etua yaye no ewa brochire eye foreign pistol ebie ya lodu eye 11 live rounds of eye Luga 9mm ammunition kojo ma men san fani biem eye 11 live rounds of Luga 9mm ammunition ne bika ho ana 1 Heckler and Koch MP5 rifle eno so yetuo na eka ho eno so ya lodu aboba mako 37 eye 37 live rounds of eye Lager 9mm ammunition na eno so kan ho bi ana 2 black eye face mask de womo de she womo nimu a asa womo adoje no na bi so kan ho ana 2 boxes anase 2 boxes na de womo no eye 35 live rounds of Lager 9mm ammunition na eno so kan na kire se womo kro no etu aboba wo ma hyehyɛ ne bondro negu boxum emma wo mu kokum nipa ana 1 hand grading machine enso eka ho bi ana 1 tape measure enso ka ho ana 1 car number plate car number plate no number wo so no GT 700-09 na apolisi fo kire se yeka sai abrante ba ko no so ne din ede eye Hrodem George wono so yekasa posifo kire se wo security guard wono mo ache no a wo mo eye hwehwemu enti kodwo emunsam eno no na kono mu locals se kobrani betimi atena se abo tremu po 130,000 Ghana cedis titisika mu 1.3 billion nyeska kuma akwa wi abaje nkofo guess wei hweniama ade ba kwa atete ne se sa akodi ewe ni mo no free no ha munya free hen because the two ba ko betimi ato be 37 runs na ehye kobrane hu okuna ehi fa na yo munya tuo no to omukoto no free hifa nti se ni pasa no wosi kromu a oye suicide bomber serious o okumo mpempem atete woda ho nka bi nshi we hu ana krachi we begina wo so akon wa wiewie o ti ye mo posifo na ba so na mo pa o matu oh yes any community members ne so mo modern atietem ye posifo na sutire mo ayade if you say krachi we ma ne tena se che wo manyim na se nya posifo ada ma pa no mo ache na enka be yire enka nipo bebu o mo afa su krom ha no e be ha adwen ene ye ma ye nso de o mu hu so mo de daka mu san de o mo hwebe nkum hwe ni fa o kodo nim ene ase ye nkonko obi sa question bi say sa etuo we ene sa aboba bebrebe no wo mu nya frɛ hen yeah unim se Ghana ye was small arms commission wo krom ha hwɛ etu a wo Ghana fo nsɛm no etu a hye Ghana fo mpase no nkodwo se nyame amfafie na somdue amma wo ho etu a Ghana fo be yie pie no enya asɛm keto a na wa hwɛ se etu a etime lodu aboba ba ko 37 ba ko lodu 11 ese kita
additional 2 boxes of ammunitions. We. Na sebio Jack Lawrence all kwala show fight no mpona na bobedru say. Debbie. By the pussy for us said them dick aka na bo maba so. Adwuma pan de obo a. Bewo abaso nti we do my idea. Edim say man potem ho no mo no atimi adwo. Na foforo nso omo e ka won mo na ye bom pae so mutumi nso won mo nka ho. Se nso na adwane. Because omo ku enim ba bi omo ko hye sisi nti no. Omo ngusu ani omo tenten no asa na omo nche omo na mo na asomdwe. Entimi emra. Kwadwo to aso. Oko yento akase bo no so ane yemfiri mu ewa sante mantane yemfiri ani fa nkyere mu. Ewa boko eno no upper east eye mantam nem. No so afọ na hwe jeze ne omanwe nsem so meche interior minister Henry Kotti. Onu kwara nso na kopie mu aye waso central ono na e ma sebedwani wo honom. Onam eye executive instrument so akase echirim se. Ukopie mu oboko municipality mo de wo hye kese de ato mo so ni senti. Bokofo mu ntumi nata mama mo pe ensore mra mo akase mo pe. Empirifo akase echirim se. Wonde mo ankasa mo da chi se bo nsem se mo amonnata mama mo pe. Na mo nsore emra mo amope nanso mo dwene ho ahunu se dabi emra wankata mo pese mo da na emra mo pese mo sore na mo mpenti empenifu agesa emra de afiri mo nsem sesi amekese mo de kafi wa ye wo hye de atoro mo so na kafi na wo de hye mo so no mo aka bakasa echirim sei wonom asan edi o ma renew no sesi amekese no wo boko annim patam a apais eye matam ni mu a anaju ndondu se wupo se wumpo wo beda eba homache no 9 4 AM so a go be sore na nkrata ba bonten so ndanta ene se na ya himi bo so de to so de no mienu enfempem je se enfempem mienu de nina yimo ene hani kwate de nkrata ba bonten wasa ka se chirim se ode nkrawe na de ma je se na ma himfo mo wo je se ne boko afin so elders ahodo opinion leaders ene afin so mebunu ene ade hya mtete tempotem ho nyina se enkrata we mu so mye firi se wa wonim na ba bo je se ne anumre je se nondu na wonna ya boko na de mpenifo achewa wase betima ya shepan wasaka se echiremu se eba hamachi no 9 dia ubetimi aso na wonim na ba hamachi be se no mienu kwa na wona na mwatere so mpenifo so mu dia eno so wase betima ya shepan wasaka se echiremu se adehia mo boko ne mpotemu mmama de se bedi mra we so na timi yaboa na ejezene ahoma mo sense mu no atimi edehine wo mpotemu ho no mopam wasaka se echiremu se anama huduo bia ne de wa wonim na befa bia kuta ne ye chewa waso betima ya shepa wakaza echirim sei etuo ya mpese betima kitabi ewa boko afi etuo bo banso wano mpese betima kitabi oboko afi nema huduo bi so a ukita betimi edi ewu sane offensive weapons so ni nyina dada wunim na kitabi ompotem hono ma wano betimi achomamra ene wadi ntin Henry Kotti ono no yo swafo hwe omangana ya manu yansem so akaza echirim sei sane ma huduo nya mo mpese uwo boko ne mpotem betima kitabi sebe betimi aboa na humambo ensensem ekoso boko no etini edimre wezi ejeze nkra hodo a efri eye omanwafo a ona se oswafo hwe omanga na yamanwa ensensem so Henry Kotti na kache ba ewiai yebomu ede asomo yento awia pram to break ase bo no esofo adwenkyere bra yen wo Facebook no eso a ye bie di atum se bagredam weja dam ani bui dam nti wo de bia so a ne adwedwura dam se keje madam a wo bie akwada zipu ye bekenkan ne nyina nso amedom ene mpempem ate ye boso akwanim ye kwakwuram ewo emerase bedwafi a enra ana right honorable Urban Kings for the summer na bagben wo gina ne tumi so ene amamra no tumi a ye de amano eso e declare say emerase bedwafo no hip ene obeti ni hule wo bia nkofie efiri se ne ekoso ewo parliament enu adam ho no sanka wo gina so etu anamo ananka be hadwen ni nyina no ene se emerase bedwafo enan a wo mo declare independent na enam so ye declare wo mo nkonya eye vacant no ehun nsem akoye pinso asesi ano akoya twede akase mienu ana eda Supreme Court ana afenso no parliament entem na eno ana ehun nsem kana de akoye buburu ja se wo kraba ta ho nyin Ghana fo ya we dada eno ntie ntankomu pi na ensem no ekoba no se bi empenese ye ntwenkwa ye ntwemra ne nua ene afofora betomu na afofora betomu ene se former senior presidential aide Dr. Tony Edu wade atodwa akirem ese ensam no a ekoso no se Supreme Court anhwe yi a wo mudu wo yene ebeba Ghana hanom papa ifri se wo mai mo yetie ye democracy no na nka ye tafre ho nkakra nanso wo hwa namo a Speaker of Parliament etu ye na ekire yi yewura Alexander Kwame na Afenyo Markins ni PP mrase bedwani ewa futu
enso ko file ye ex party motion e wo Supreme Court wa wo kirem se wo hwa atemu no a Supreme Court de ba ye no a se Ghana fo ahwe yi a wo hawa besu ya Ghana fo pampam no ye Supreme Court ana wo de beba efri se anamona Supreme Court tu ye no etietia Ghana mra so kura wo kirem a ewom se eba Ghana emra eni mu nchirichirimu a eye Supreme Court adwuma nanso no se eba eye parliament eye wonom standing orders no a Supreme Court wunkom enu nti eba ne sai ana ense na ekwa yiye na pa ase ko okwa kwafra mu Dr. Tony Edu echirimu ese wono de wonyaya nka ni monimu ya anga Supreme Court mra bonte meka ntre Ghana force atemu na wode baaye no enfomso ewom efri se wo meya yetimwe yedi enkui yedi democracy dada enu nti wotirem se sansam wa ekoso na enei ama tension arise here wo Supreme Court ene emrase badwafo ni speaker ntem no yemfa ho sobo emo Supreme Court efri se asa wo mo ya dane agent ama political party MPP ne ba ne sanso Ghana democracy no Supreme Court mo bese no Court of competent jurisdiction cannot overstep the boundaries of its legality to go and interfere with parliamentary proceedings. The Supreme Court's jurisdiction does not lie with interference with parliamentary proceedings. Then the speaker was wise then, in which case, as we said the first day before the motion was moved in parliament, if you sow evil, you reap evil. The MPP has sown evil and they are reaping evil. Now they understand. They are calling for a resumption of parliament. Enti ebusuani ayeti yeyi eye Dr. Tony Edu wodi ntintimai ewo Ghana manwose mu pa na enu achi no ana wo kire mu ese wo hwe ex party application a yewra eye Alexander Kwame na afenyo Markins file ye ewo Supreme Court ema ekire Supreme Court no enso ede atemu no eba ye no a wo kire mu ese Speaker of Parliament no na eni kwasenka The Speaker did not acknowledge the Supreme Court ruling. He said he's been notified of the Supreme Court's ruling, but he did not acknowledge the legality of the Supreme Court's ruling. That's why they went to file papers at the Supreme Court today. But what has happened is that the Attorney General, I understand, has filed for the proper interpretation of Article 97. This is the proper application to the jurisdiction of the Supreme Court. What happened with the majority or minority leader, Anthony Markin or whatever, amounted to just an interference in the parliamentary proceeding. Now they are asking for interpretation of the article, which is within the jurisdiction of the Supreme Court. But it must be noted that the Supreme Court must adopt a purposive interpretation. What was in the minds of those who framed that provision? The Supreme Court cannot construe the interpretation. If it construes it, it is going out of its jurisdiction. There is a reference point for purposive interpretation, and that is to the Hansard or the Consultative Assembly that debated the provision. Then you will know what was the intention of those who framed the constitutional provision. Enia yati yeyi eye Dr. Tony Edu anokasa yeyi. Yatu akasebo no so na egusu agyinamo ewa amanyose mu na kanini adema New Patriotic Party amanyukuo no MPP ewa masebedwam Alexander Kwame na afenyo Markin wakasa echirem se ya pa se omaga na yatim sese no Speaker of Parliament Right Honorable Apan Sumana Kingsford Baben watna se ade ono wangaza ni nyansa enim ndi ahodo awanya amanyose mu ne wabon homoden atenase na ode jese niam bia katakata nani a ena okun etia MP amanyukuo ni ma wone mo masebedwam jese ne opinion ne den de jese ne Alexander afenyo Markin wakasa no chirim se ya efrise wo hwe nsema hodo ekoso mo se omaga na masebedwam mu na ese mla no ede ba bia de ba pepe no nim de ente ene sesi ameke se no masebedwam cha mahene ede wono wakasa ne pe eye de wo pe o chirem ando ada emra na proceedings ekoso masebedwam nanka de ba ko edi kan a na senka de masebedwam cha mahene etena se mane etimidi edi hene power chese ne wono maseten mo e roko eso momoden ne se ne parliament crack eba no homoden se ne jeja omoden hu ne se dom kuma no masebedwam dom kase ne so masebedwam na ba bodiam bibia tomato de nanso o chirem se endrada emna masebedwam cha ne betena ase no se adwumadie no enya de ekoso kwado chirem se openi a chese ne dindin ala chese ne Right Honorable Aban Sumana Baben no
ejuma dia wodi se masebe juma chama hene no nya dia ekon kan kram emra afanya maken eje mani samtofo kasa ndo ata ene wo chirem se wo masebe dwane wono mo ada pepa na eda ho no mo na de di kan ene som kopɛ masebe juma mo di kan ebo mpaye empabo na chin so mo wi a wo mo maden ateki record no etoja wie pɛ ena vuzi juma dia hodo aka no so mo maden adetototo so na frenso o mo maden a recite national pledge ni nyina da ankokra emra chese ne masebe dwam achame ne betena se pɛ ena wa hye asea ede chese dwumadi awdo mpese mu ni hye so na ochim so endra da ho masebe dwana edoma bae ni swanti wonom entimi ntena se ma ne ma entimi koye kra ena santrefo ebisa kwa amena afenyo makin se openi endra da domku eda chese ne mo ankasa empia mayoko ni ma no mufiri masebe dwam mantena se mpo na wunyi se ne bika ne ka ho a ema chese ne masebe dwa chama henen etu masebe dwa setane de hye da na ochim se tapi dabi ochirem se ene da edoma ma se bejom se wonu muso se wonu doso ehu behia pa se reku ne de wonu betimi ateki na nema etima kwa ni senti anamawa ma se bejoma cha mehene right on about aban suma na kento ba be tu ye no aya de na ni atebo ne ho pa every say o de bone ekete na ni ekun editia empia ma yoku ni ma wonu mo ma se bejom ene Alexander Avonyomaken eje man sam so for chetun komo no emu enchechire mu ni. If you look at our order paper for Tuesday 22nd day of October today, item number 1 prayers, he did it. Item number 2 roll call, he avoided roll call. He said he was skipping, so he skipped that important roll call. Then he came to item 3, national pledge. Then item 4, no message from president. Then he went on with the formal communication by speaker. Now, my question is very simple. How do you state in your formal communication, which is already a prepared speech, that there is a lack of quorum when you avoided the roll call? Roll call is done regardless. You don't need everybody in the chamber before you do a roll call. Roll call is done regardless of who is in the chamber. So you do the roll call to establish the numbers. That is why the clerk at table will do a roll call. And the question that must be asked is this: why did the speaker avoid a roll call? And 2, what was the essence of the quorum issue he raised in his formal communication? Because your formal communication was to inform the House that subsequent to your decision of Thursday, the Supreme Court has stayed your decision. And you rightly said you have received the Supreme Court ruling and referred to me and my suit. So you were supposed to then go move the next by reading out the decision of the court. Again, at pre-sitting, you acknowledge that our friends oppositors are not supposed to be seated at your right. Why didn't he talk about that one too publicly? Why didn't he acknowledge the fact that indeed they have forcefully sat at our place and that is the responsibility of the clerk to take them back to where they're supposed to be? 3, Dr. Forson, who is the minority leader and the leader of the NDC caucus, told him that, Mr. Speaker, we are unable to move because we are relying on your formal communication to the House on Thursday. So if you've now received the Supreme Court ruling, we would only move after you have made that pronouncement. That was Abdul's justification, which I said, look, we are gentlemen. We should avoid any brow. So if Mr. Speaker is now putting the blame on the clerk for not preventing them from sitting where we are supposed to be, then it is fine. You should go ahead and make known to them the ruling of the Supreme Court. But for me, introducing quorum and all that is needless. Any awoti ye ayakandini edema MPP amayoko ni ma wanom ewa masebedwam. Onu krara nso ena masebedwa na ejiremu edema adehia wanom ewo afutu Alexander Avonyomaken nene ena awoti ye. Yentu akase ebo no so nkwa yanimu a yedaso agiremu ewo emrahye bedwafie. Na emrahye bedwafo mako enan a wo munti ensam no aye pinso ewo Ghana ha no. Emu baako eye sitting member of parliament Emma Aguna West ewo mfimfiri mantemu eye Cynthia Mamle Morrison woka wo mo a edeclare independent no eho na enu a ananam social media no so hu se ye mami Cynthia Mamle Morrison wokọ parliament enu ano wakosesa na adwen sa afedie wanya nko independent no ebiem na afedie wo sasa na chi akọ bia wo free ba ye MPP amanyuko no emu enu ntu ko social media no so a ye wo pictures bi a wone ye wura Kennedy wo hina compare ko Japan atwa ana afi so no picture bi a wone Alexander Kwame na Avonyomaken wo mo atwa na circulate sa afedie
Cynthia Mamle Morrison no wasesa na adwen sa afedi wanyanko independent biem na wo sa ba ne political party MPP nom na sansam no eba ye no ana se bi empanese akutia bia nso enimni wura na se wankasa wotiri ho so a ene epo na abomu ta so ne etwa wo eno ntia Mame Cynthia Mamle Morrison aba bonten abechirim se sansam a enam social media no so a empo yesi delegate empo dia ba se ye Cynthia Mamle Morrison wono wanko independent ni biem wasesa na adwen no Mame kire se eye nkrodonhura dasam se bieburu se bienyado emu hatu se emekuofo duku wo kirem ese waya na adwene se wobekọ independent no se Yesu fire soro mpusi fom se kinken na so ka kire Cynthia Mamle Morrison se wuraba sa akọ MPP mu a wobeka kire Yesu se krate sa akọ soro ho biem wo se independent ne de wo gire mu pampe se abilaba bibia ne hono mu besesa na adwen se wo sa akọ MPP mu biem na ye Mame eye 2016 ana Aguna West for to abama na se won konkosom ese mra se bedwani ewo MPP dirimu ewo Aguna West enti we no watena so 2 times enti nkade to so miensa na wo kroi ana wo kirem se primaries no enema bi ko so na bo anyu so nti no ene na kire se wotima koma atintontan wone party no ato nkwanta pai na no ana abeto dwa se Mame na wasesa na adwen wo kire se da bi wonsesa na adwen bia woda so agire mu a woko independent wobra Cynthia Mamle Morrison wokasa no emunsem ne si me nyanko office no so leadership do me leader timkoi ekobo ye nkoma na nkofofofo so ye bebo ye nkoma na ye poi ne be nti nkoma na ye bo mpero nkosi nti ka mu me ba na minya course dey today and leadership from 60 million ma step down. No, if you initially found a joke, if you're not serious, all over social media, they know the story in your call. At the end, I'm going to say, Sikasena, no trend, Okogyeabour. But when you're quarrying, it's my friend leader, maybe son. That's all. I'm not summit, and you be so crap from the Nassau and one because of Bible to you with demo. Nkoma boy in our home, it's your home baby a story in the feet. Saying you baby say, if I bring my basa, but then you be okay. And baby the mean see, Sikasembi and Crodo, Nkoma bombo and boy in case until maybe I'm a cadana. Me offended nomination pictures na zona beya I started there we post to war see me no baby if it's me catch them supporters and there on come to you no time to be answer ground pictures many honorable film market pictures many honorable candidate pictures many honorable regional pictures parliament they no na share the type of pictures since the pictures since they didn't mean anything I'm going to mean that my brother bravo support or but be me good measure na be na mo da no so the pictures that are but you know insist BBC between you near for dominion be more than 5 people na Africa when you make the same as some but on your order about the Okogyeabour you're right. Enti ene yati yeyi eye Cynthia Mamle Morrison was certain member of parliament Emma NPP was na manyuko no ewo Aguna West ana wo kirem se enya no kreda se wasase sa na adwe se independent no wanya nko wo se wo girem independent no wo giremu se pampe ana wode abayi na Mame enkwa ha Kwadwo oko enra picture no eba ye no uko social media no so a na nya asem ketua pa yes anope na me monitor ne personal aid and sample no ankasa de betu so yi ana wo kire se Mame no wa some 8 years e wo parliament so definitely no one ne colleagues ni be betwa picture so the fact is say one other MPs majority leader and I say afenyo markets etwa picture no one Kennedy Japan etwa picture and doesn't mean say Okon say we be na honorable Collins Amankwa kwasisia no woka ho asem no sensationalism ne dose okrum ha endra we midimani ye ko hu ye onye say ye hu ye but ye nya confirmation ne mfiri o maka chinti yanka ho asem enema bi wo ho no ma ye nya botre titiri nsem twerefo no oho ensem bi say no bibi na say wo fan out for nipa no na so ye say ye no kre ba ye ya na ya pepere no de ya ba bonten ono na betu na num tuo sensem we no kro bi anim den ya wono na ye adwuma na den ti na ontumi ni wo mo ntwa pictures enu ni nti picture mo twa ndada kobra na atumi akofa ba bonten be di adanse ye say so onum say Kwadwo Asante so suhum MP oboafo Kwadwo Asante oboafo ano so betu Kwadwo so ono so saa ono so aba bonten abeka say sansem so no kure bi anim nti oko independent na ogina mu anti e besre se nsem bi aya na hwehwe mu nse dan na di no
ma yem pray ho sa ba na sa ye tum futuru gu amanfo ni say mampani be cassette ya misinformation yeah ena national security for cassette ya misinformation enso wo bekom na eye party no ama ana post these pictures for propaganda but won say misinformation won say ahayanchi obi a okon say de wo kan ewo mu sa but for now no yentimi ensisu dia say eyadwen na ye nyina ye me nka say me si wo bekom matiase aha because me follow guy back ono so follow me nim ba bia wogina opostu bi what am I say enya de pa on say emmoa emfa wadwene enye biribia enipa ne si ginaye wo say ba ne sa etum futuro gu afoforo de so enya de panti sa ne ma bi sa no titiri mu nso amonye nsem kyerefo amohu bibia na mo hye no se ba se obi e share misinformation na ye kye na e be kye o etiamra enti ye momode ne ye hwehwemu ade bi abehu no montene so anasa be fontita we so na wonim se won sha dan ye hye o ne source ne ye ne momode se ye betwe ye ho afiri sa ne ma no na emmoa ma ka menka bia membu na ye wo mo maga na mu no enko nanim enye kura Kwadwo menko Facebook no so na menkan Ghana for ene yetiefo ne ahwefo ne messages no ekakra na yewra Charles Mante ewo US Mountain eso and o DLFM news always the best na the opeso wo kachira Ghana for nyina no ene se Supreme Court ya esi hoi se Ghana for anhwe ni ya ebe ha adwen papa free so no de wo hu se eye rubber stamp Supreme Court for the ruling party was it danger is looming and Ghanaians must work hard to avert this. Was it the signs are so clear? Any idiot can go to court and quote on unquote. And was say this quote rings a bell. Was it does this quote rings a bell? And was it God save our nation? Which them said yeah, course one hard papa say parliamentary standing orders no and Supreme Court na chire munti Ghana ya hwe ni ya ebetime the problem at me aba ana yewura Charles Mante US Montana eso ye mana hapa mana kwa banso se wie ya se die ahyiemu wa ha na ekwa okwansa wo ye fantasy chief ewo Columbus Ohio wo so wonim yenu ana wo mo bie mu ewo US a ye da mo ase a ensa da nyame wonhyira mo na mame ente emfa ha abed nego wisdom and was the news is too much ye da se pa ana Hansen Diodu was good afternoon wofa Okogyeabour Kwadwo Sammy was say thank you very much for your good work done for Mother Ghana. News no loud and clear. Atomic Hotel down Soman and on also there Doris enim was say news no edem Elmina and was say good afternoon sir. DLFM great news ya da se pa Doris say bibia nso ehye nyame wonhyira nso ho na ayana wachia obi awo Elmina nso amayen na Abbas Austin 49 na amansia chireben was say wofa are we safe in this country? God help us. And avoid Katara. And was Mr. MP. Let the Parliament House. Bro, from 1 trillion year. Ntiabane Sanoa. Yensu yentimin tiasi Mr. Trofo Frobra. Amazing G. And was saying, we should kill all of them. I'm Robertson. And was here. Chiwamo yenku munyina. And on also what bay an eye for an eye, a tooth for a tooth. And Emmanuel Kwesi Pupulampu. And also Okogyeabour, good afternoon. I have missed you from the other side. The news is loud and clear. Medas papa Ima say wafimi mesuma feel pa if you da them. Now Richard Ahwe and was say bansiri. The other branch and a bansiri. Was it the youth of today? Where are you heading to? Moma Ghana mra enye na dwuma papa se ne beya obesu besu ade afremu ana DJ Ghana man wasi gbechire station honomo wo bia dia tomo ayedamo ase papa ana Doris anim wasi loud and clear e won sawam dobro wasi ofa have you eaten mini hwio meje ha na meda Robert Gameli ana wasi ofa good moon yesterday heaven bradingame good moon yesterday in heaven. God called Angel Gabriel and tell him to bring the TV remote. Ready. Gameli. Wouldn't you ever having Kofi Parliament? And was say, let all the parties come together to fight against Galamsey. Loud and clear. Bikuma. Mark Boyo. And was saying, what is going on here in this country called Ghana? Keep up the good work done, guys. Yeah, that's an action boy ATM. And was for DLFM news. It's official. I am listening to you live from a Fienya mobile. Was say
Our current Ghana is very sweet than sugar. My motherland Ghana, we need Jehovah's Witness leader. Bayere say, Omomo Ntwaba. Enti piaga achema safu ya dase Derek ayete oso me ha ye gina we so adaye ho abasesi aye ba sports is up next. DL News. Ebusia endawe mayan samawa ha en samawa kwa bamfamra deal 106.9 mrewe du senewe agudie momranti esinku nyana agudie mu no ensama wodo ayaboabo no ebusia ye gebre ne ye de besomo Ghana nsamwa ebibre mu de ewum ena nkrofo nkroso de wa mano ne ton eno nso kan bia ya boabo no ebusia ye de ba ne ye de besomo mi amede agudie mu nsama de ba dia meje so no ayensu ano de hye Okogyeabour the blessed kinebusia yensha nsemna se emfamfi yendie mu de ebusia yensha se emfamfi Ghana mrantia esi akan ewa manone na yemfom wonsem emfansomoria yensha se emfamfi boboku a yefre no Bonimot akache na urem Bonimot akache a eho ena Black Stars of Ghana striker yefre Antoine Semenyo esina kan na abrante ne monimo dan edini no teams a wuro pina no etu egu ne so a sama ya eba bekomu no ana January winter transfer no omunyo mbefa no na wabesia kan ede amoma Arsenal kra ekao eno ena Bonimot echima obi enton na akokọ bede kwa enti wutima winter way ana sama be wadwe so pabrante a yefen Antoine Semenyo no 50 million pounds obetu a na wabeji abrante no wakosia kan ede amao eni nsema efi Bonimot akachiba yede somo ewo dwumadi ne so na dano ada ena bobo ko efe ne Tottenham Hotspur ene West Ham United edi game bako ebuani na ewi echi no na Tottenham achi West Ham abo mekanan emo matimu bako na sa game no abrante efe ne Mohamed Kudus Black Stars of Ghana currently ne yebeka ne se yen captain anisa okwohye go wi echire no ena okobọ sutro okobọ abrante a yefe ne Mickey van der Ven obọ ne sutro bruta na no ena English efe no akotena se ehun sa de abrante your friend Mohamed Kudus no ni wan bon sam ye pa enti empenefo atenase a o ma start hwemu na o ma charge abrante your friend Mohamed Kudus say o wochna o meyi na no say obeyi ano na to na empenefo asumudi a o be fa ne ho adi santon empenefo asumudi a eni asotwe be 3 more matches no o mo de be pay 3 dada na waje because of red card no na wakotena chire no de asua de a ye de awonsam ede etuanim Lawrence Ejekum ensu sina kind ma circle brooch e Belgium na abrante ni papa ye Ghana ni na mom ne mame Nigeria ni na report ba abrante na kasa echima o se already sese no o ready se Ghana na beto nsa frɛ no bebo de aman se Nigeria nso na beto nsa de frɛ na o bebo de aman na mo sese ane de o twen se Ghana frɛ na ono Lawrence Ejekum obeba se Nigeria nso frɛ na o bekwa kosi akan e de amam we ni nsema Lawrence Ejekum e yede amao wafu zombi under 20 men's championship eguso ekoso Togo na group A no third game no enebetoja na eho ena Ghana ye Togo the host nation no ye the third game no edebebani was Stade Municipal 3 p.m. ena sa game no ebekoso between Togo and the Black Satellite of Ghana ye the one some edemao na group A the Ghana ena ye ready kan ye 4 point Togo tosumi no omo 2 Benin tosumi no omo 2 era Niger enso etwa to omo da 4 omo 1 point intini ene ni Ghana hiane se benya draw ye nya draw na yetumi qualify the one some Eddie Asomo Patient Adams and kasama for Edema National Sports Authority Ashanti Region branch no na ose ebanu Kumase Baba Yara Sports Stadium na empeni 42 mu se ye adwuma wo so sanse ye ne Angola bowie no na be nsem buburuja na se CAF kwa no Eddie asotwe de man no ose Kumase Baba Yara Sports Stadium no insiesi adwuma bi ese ekoso no insiesi adwuma na akoso awie a football kwa no ebetubi akoso wo na mo omo twen se National Sports Authority na cry no eba be hwe na o ma gi atum se bibia etuto din na o ma clearance any approval se na be obetuma bia atum na football games etumi akoso ewoso eno ne nsema Patient Adams ede atudwa ye de asomo Abubakar Watara coach ede ma hasofuk o sise se de ni tim no enkakra
team no eguswa ehye players no adapt to the system ne strategies no or si slowly ne nkakakra hasofo for no ba na omoba or si 55% no beka ne se adwuma ne de o medu 55% a ne ehia ne se o mbekọ so aye adwuma de no mo ye adwuma de a o gidie se 100% no boboku a ye friend hasofo o mbetumi edu Abubakar wata ne nsema o de atudwa no Benjamin Asare goalkeeper edema hasofo na Benjamin Asare echima o si haso folk ni se wahwe omunne ya obo se nkakra team no mono epeja omu improve in all aspects na momo no football no enye de bia na nyama bekoye dia ma etore bia obewini obebodro no walusu enti ni wakache ha supporters ni se munya botre emfama team ne nkakra team ne jelly together on be wini games day after day sene be ya nyama ebetumi afane ntoma pafra de ama haso folk bobuko no Winning seba Benjamin Asare ede atudwa yedi amao Dr. Prosper Natogum coach edema Asante Kotko ye bisane se na utim ye wo quality wo department bi on a second round no obeto bia beguma na eno se second round no se transfer window no ebia obetna se no wahwe ni tim no department bia ehia so strength no obetumi akwakofa players ni bi ede ababewrao into se second round ye rema obetna se no wa assessment ewo ni tim department bia baby awunya so mbeto bi aba no ombeto bi aba bewram ane nsema Dr. Prosper Natogum Asante Kotoko coach ode atudwa yede amao Frederick Asare goalkeeper ma Asante Kotoko o si ne no nani age esanse Kotoko team no progression kwa da konanim quality ne so show ewo games mu o si club no omu deserving de no nia omu nya se games no omu tumi ewini o si ombekoso work hard se na be ombetumi achieve nyama kese o si omu focus no sesi ane de omo prepare omu taking game after game se na be ya enyama be fa ne ntoma pafra ede ama Asante Kotoko weni nsema goalkeeper Frederick Aside atudwa yede ama Abdul Karim Zito coach ede ma dream this season enyama nkoye emfama omo da 17th position relegation omo dem o se ohwe monoma omo da na de Ghana Premier League no any table no be omo da na edin sisa isa so money de na nkabade stam kra top 4 kra no esisa omo wo mu bi na mo enye sa na akwakoye o se omo problem nti ande omo da be omo da eda relegation ese ball omo bo na mo no aka ball no omo de beto net no omo ntumi mfa to net enti na de no abewie mu be bi awie Abdul Karim Zito ne nsema o de atudwa no a yede asomo Ghana Premier League match day 7 no aba na wie one game penakem na January start say that 62 games na yabo home wins no 27 away 9 draws no 6 goals no total no 93 home goals 60 away 33 first half goals na 38 second half goals 55 yellow cards 204 red cards 8 penalty ayaji ama teams no 3 ya sheni nyina na ya messe penalty bia no on goals epiem no mako miensa yede awonsam edi asomo top scorers no Emmanuel Mafu Waduana Football Club 4 goals Abet Amo Asante Kotoko 3 goals Osatete Bernardino ewo mediama washe 2 goals enso ewo wa yede awonsam edi asomo a enye asam keto akra enso yamfa fie nsi na ya monitor ewo nkrofo nkroso dia wafu Zombi men's under 20 championship no my catch say course we feature Togo na ndewuram group A wana third game na ebetodwa na was start municipal no eho ena omaya ye friend Togo ene Ghana bebo na no achi ne start kegwe nso no omaya ye friend Niger omone Beni edi aboani wo wa ye de wonsam edi esomo FIFA Women's Under 17 World Cup koso ewo Dominican Republic na ndra urema group A and B no third game no eba na wie na group A no Ecuador echi New Zealand na ne omekanan omo entumante Nigeria enso echi Dominican Republic bo mekaba kwa omo entumante wo group B no Colombia etnase ema Spain bo mekami no omo timu bako na USA echi South Korea ebo mekapolpoli enum ema omo entumante ya enwonsem no urem group A na Nigeria di kan 9 points oma qualify Ecuador tosumi no 6 points oma qualify Dominican Republic 1 New Zealand 1 oma fim ema Nigeria ene Ecuador a qualify kopiem quarter final uram group B one so Spain di kan 9 points USA tosumi no 6 points oma qualify kopiem quarter final Colombia ene South Korea omu kofie nyame adoma group C and D no omo third round games no ebeba so 11 PM simultaneously no England ene North Korea ebe
ebebo na Mexico any Kenya abo group D no so no 8 p.m. simultaneously Poland and Brazil bebo na Zambia and so Japan edi abweni UEFA Champions League third round game group stage no and games etoja say ene kokoye AC Milan 3 Club Brugge 1 Monaco 5 Crevena Vesda 1 Arsenal 1 Shakhtar Donetsk 0 Aston Villa 2 Bologna 0 Girona 2 Slovan Bratislava 0 Juventus 0 Stuttgart 1 Paris Saint-Germain 1 PSV 1 Real Madrid echi Dortmund ebom ekapolpoli enum ebom timu na Dortmund ekoya kakabensem ekwohye kan mienu edikan na Real Madrid se munso mo ne ebeye modie Vinicius Junior tam team no esi na beti so ball 3 goals hat-trick edema Real Madrid do winning game no by 5 goals to 2 and 1 no and Stormgrass enso tina fi Emma Sporting CP ekwana niom ekamienu a omo entumi ante nyame adoma ene game sebeba so our Champions League no 4:45 Atlanta Everton Italy now money Celtic Comufi Scotland abo 4:45 na Brest Everton France and Bayer 0 for Leverkusen from Germany abo 7 p.m. Atletico Madrid Everton Fie Spain na omone le omufi France abo Barcelona Everton Fie Spain omone Bayern Munich omufi Germany and ebebo na Benfica Tina Fie Portugal and Feyenoord omufi Holland abo Man City wo England no omone Sparta Prague ebebo and Leipzig wo Germany no omuni Liverpool omufi England bebo abi Leipzig Everton Fie ana abi Salzburg rather Salzburg Everton Fie Austria no omuni Dynamo Zagreb omufi Croatia edi aboni na Young Boys Atlas Switzerland no omuni Inter Milan edi aboni games we nyina no ebeba so 7 p.m. and UEFA Europa League 2:30 Galatasaray and Elfsborg bebo na 2:30 no Braga and Boboku a ye friend no Bodo Glimt omonso edi aboania enya asem keto ebusu ejina we so na agudie mu nsem na ye de ebesomo no ye de si great wiafi tema committee 9 great wiafi fashion shop and we my yencha ena Isaka omotoezi ashama Washington wonso yencha ebusu ami amedi agudie mu nsem no e ba edi ameje so no eye ayensu ano de share upper Kanjich the blessed menene de still na no momfa nchevesa nse code bi ene kata bi ni media kontina mene no ayesa anti momfa ncheme yepa ebusu agudie mu nsem a ye de besomo no ye di DLFM 106.9 yento aso free ha na kasebo no ye boaboa no na ye bu no kom sei epon Kofi Abrantie Taylor ede ko Facebook no eso na Kwadwo ansa na ye bekro no ho ene eye Alexandra upon Nana baby ye friend Oforiwa amanfo ene eye ne birthday okay enunti happy glorious birthday goes out to you Alexandra upon Nana baby Oforiwa amanfo. Oh, okay. On that Facebook you see. On that Facebook no eso no. No fe pa. Wo North Legon heya no see news no mu ye ne desa no manam. Me am genedi. I see. No fe. Enti yempa ne se nyame won hira no. Ye bom pa se nyankopon nya ne kese na. That's right. Afi we no on page no. Ade pa bi a wasase we so no nyame ma bi mo no da. That's right. DLFM 106.9 e ma sitrene mu ye doko e ma no. Ofa ho fe ne bi nka ho. Na onka nyankopon kan kire ne se wonni nua na anya asem ya wonya abotre. Pepepe. Na ntokwa no so ntimi nkuni nyina ne. Wachina obetimi akobi aka ho. Into one reserve ya hoden and until once again happy birthday goes out to you Alexandra upon Nana baby Ofori amamfo wo North Legon ha nti abusuane nyina ye ginemu kase nyame wonhira wo wo ma ho fere nurse ne sika ne mra so hu more love so kama na enu ache no so no Kwadwo ena ya me wofa George Opoku waton cement ewo Dansuman Kofini ama bus stop ho no mo na oye bosome frɛ ho de hye Kwadwo wofri bomfa anya so wofri anya so wofri mimi krom bomfa yina se na wokɔ anya so de fie ni fie enti ene eye me wofa George me ba nkran ha no in fact me nhia na nkama ya so nkama ya sa atoa enti wofa nya me nhira papa ye ne wo wife ene anuafo ni nyina ye ka bom ka se nyame won hira ye ma happy birthday wofa George Opoku ono so aneda so no nice man nyankopon to no nkwa ne mana hoden mane sika
mo nenye bebere se da be ya me kona so bite ho no mo ase bem eno an yepe simple kra enti ye do bruta wofa we love you so much nyame wonshira happy birthday na enya asofo nyina so se wono ma ema happy birthday wofa George Opoku Dansuman Kofine Ama Bass Stop honomo a akenkanfo mienu medin at the gun stackati a meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy yes also anana adwoase okay ene DL our team sexiest journalist ana Kwame Afum atire twan ene menim ye nu Kwadwo samato nyum ni bio oh ene ese de tie sa de tie na na adwa ya wese na meto bi beto nyina de ho begim ze it is a son ekoso mo frɛ that's right na se hu se kofitela ono ono ma enti ene me ne Kwame Afum nyadi besi ani nti do beta ne brakente de ye ma adwa ye ko na na adwa ne team is up next the Yale News.